Jadi ulus lau si pasahaton nami tu kamu selugupna pinopare mongkoro nabi sampai sirohata udang nga sa pulsa dan libaray ma kasahatanna terhera songonoma dua anak ngilai namion tulu boruna 5 tulang sada matuna marhamarangki hahang kini nilai namion 6 tulang sada tibotona 7 tulang pasagoma metu pahopus yan anak 2 tulang pasagoma tu pahopus ya boru Sia tulang sada nai may tu pinopari amang boru nami na marhamarangki 10 dohot sanai may tu na boruna na boruni nilai namion manang peparana at terhera songonima raja ni mang boru suatu hari main lahu mau berkau na bukan yang sultan nama Bigyan mo sa juta, tulak siya, tunang ngami, tulak ta. na perunanya si moro pe si pasapon namin 2 liter sa kang tulang las marhamuna bisa matigian na kami na mga natin bolos yang ada sekam tulang buat teman mengarap yang masalah na ipangalon ni berenangnya kesambiat saudulat tidulat tamnya saudulat tiduran tiduran berenangnya soalnya era kapasa kami tulang robot segalai semua nasi beres kunare beres palema dia teknis asa dulu bahan mayu penampungan Ora de tulak. Nani tamuro. Dangalan na gudang pinarian o titinggalon. Dangalan na baga pinarian o ti manang naruat. Mo tu peso ano. Partupani ulos na buhay tarpasatami hula-hula muna. Dang namar tuis sami. Dang namar huli. Alay bolo isa kapiroha muna ba? Huli na ipatupa tulang muna marga siya. Gada man na hinuli 7 lonon. Asa boy ujagar sano. Boy patukon nami nalaw mapelas ramuna. Pahiden nami pasato perbini holong nami tua muna. Motong pesonon ulos na boy terpasatami. Dohon naima adorang so pasatami. Asa si titi masih ko pahulong les rumah. So dia mi partupolnya uloson. Yang gotang yang nami tuatama na manggoy pasumasuna. Silo ko. tulang Parmusi nami. Amo man lang mga turo natin. Roma mo nang majalo. Asaro kami pasato. Tapos ni ma. Tusang ulo man na tulang Gabi ma. San halang ulo baru dugo mo nga bako po muna to so Gabi. Panginoon namin Di mo. Parmusi nami. Gabi Nang pasaulo sa mahani. Tuyan ako nami. Presa 5 juta. Asa siya mula-mula to pa. Bayan namin ko mula-mula. Las padoma. Sopa-sopa. Sabar jo tulang Mula-mula na tulang Mula-mula na ba? Mula ate ma. Asal dia panggabil niya parorasan. Mana ko ng mga liyati? Mana ko si...
di kanik pasalay at buha anong tak masih diburi o man tagabi o mayete anay ho nanon perpuri perkong ko boleh do perpuri pero ramu ay maloro dia tunang membrakira di hasatan nay ramu roh hasatan aman parusi kami jalo mana perlu jalo maju sini maju sini ayo Wah, kamang boru, anong nahurang si Kopra rin, may katunang mo. Ngabe, Angko buat na, si Kopra. masih kok be. Bedo, ngabe, manate mamuna, ang nahurang, pwede doon pihangat eh. So, sa kanima, di tulang roro. Surat calo dang saw. Dari sono do tulangi, dang na sosaw. Sabat jalo do Pahulong naroon. Asa suami nyata ni nagyo naroon nang asa Mr. Nagyo na warga si Pelohot. Anak tari batano si Loktua. Oras menta sa lungge paroro. lima dulu. Pada si Tak kasih besar. Kamu katulang nami do tupung nami. Kata pas wasuan, nak somoni. Ulos nagajang sido rapi. Mulai di mau besar tabi tulang tuamu. Tu masih ada seruan nami. Nunga di besar tamu katanya pangidot tuaduan itu hata. Anggi mamarti nangi ruata. Sahat maka pangidot menai tulang. Baca kuma badan atau dinami. Lungu biopara ni dang nauk takas sarma dua di bawah tikyo. Langsung ini memulai di mau besar tabi. Tuamu nunga di besar tamu. Ulos herbangi. Ulos nagajang ulos sutor rabu. Gajang bari dua kabar tagawi bari dalam seroa. Dihanyak kagelemon. Nak songoni dihukma kas torok pinoper. Sauma so tangan tulang. Dia kena so marura tutoro marulu tugijang. Bisa masuk hatta mai ditikina. Ima ere do pawon nami molade ma dihamu. Itu sima nang Roma kami masoba. Tuhamuna tulang nami. Rak do tulang ro di sudina sa rombongan. Mulu tu sama dia bila kita sopa kami raja nami. Las maro hamuna. Saya hatta ma nama dabaya kawas masuna itu hamu tu hari namangu. Gajang mangurmuna asarong maniran rehami mau rehami aka para ni nagogo nak kami saruna nasa sudo as disomma pasado nami raja nami jabar muna ala jabar mangihudu alai adok si dekono nami tuamuna tulang nami rado opung nami setawi tulang do dia mau tulang nami do opung nami dang nama ngurus anak mohami alai nama pangiru mahai mardongan ini molodung siak ele nami molodung dia lawan ope ras bahasa kami hubungi dengan waktu kamu nak ulola nami tung nama ele mahami ba las marwamu bima pangiron nami sakami pergi muna bahasa kami coba tahu tu kamu nak tulang nami nak sonia kampung nami rodi sudi nasa rombongan ni tulang nami sehat hamulau pasangan penghali huda-huda muna bedunga tunglah sehanami bahwa non berdigan oleh kami usia ini telah ada soalnya kalau kami nak kami olah minawui tak sebab kami pasal atau nami do pasal aku kamu akan tulang nami do aku pun nami uli jalan lasmar kamu lima panggilan nami kami yang guru oke mau kote nami ala nang manotor mahami lao manopa hula-hula nami di son lima tulang nami siahan kalau akan tulang nami soalnya nang opung nami nak tulang rope dot salhut akan rombongan baik daw magodak sobay asamora tayo manopa hula-hula nami tulang nami
Jadi ikut di haror nami yang untuk kamu katulang nami pasti di nabui terpatu kami naradi do kami tuturamu tulang ala laos nunga diulupuk kamu nakani pagino nami di sondo kamu dawaton nami ni mata singo di uka kopung ni dahahan di son wasa tabi itu kedu kamu tulang nami mulai ate maduna inopar ni amang buru nami on asa rohorna masuk nongkon na dua asa balgay na yung rumah tu balgay man yung sopo lunga gabi amang buru nami nang sa rumah dua yang gotang yang nami gabi ang mahamuna pinopar na poso madu tulang asa emis tabatua ma parilla spelo devataro na martua salud na mahuna ni paror madu asa sama sul satu sapian nunga upasa tami ulos na gadjang ulos Stora boy sama muna oras jalagawia. madu tulang Puwer kami ditutu. Soba muna na maghula-hulay tumarkasiyan. Di ba sa tamu ditutu? Songon pasitu na tong ginami. Asal lokon songon na ditutua. Asal sinutuk na karaka. Madawu ebing-ebing. Rohaw masopa hula-hula muna. Totong do mardongan hebeng. madu Di ba sa tamu ditutu? Songon ay natio ay natonggi ang iya matutu tutonggi na pasarya muna do akaparida muna jalan di pasata muna so piso na gajang ang iya matutu tugajang na barita gawi tugajang na barita horas di pasata muna tuhami sewan ima piso na gajang las pasama tamu soy ukahobong ang iya matutu ukap pasu-pasu ni Tuhan ni jalan muna mahide gay men na diulang muna sinur na pinaham muna tugajang na umur muna madu di pasata muna tutu juhu na marsaudarai ang iya matutu marsaudara mahida di nama hula marburu asarohon na ma so na ko na tutua asaroras mai sarula dorasan mai di batang toru horas mahami hula-hula so ni mahamuna raja ni pamoruan madu asa sama susah sapet lunga sa taula ulot ta senariot sa may taon horas jalagawian madu asa ujung kami tortor nami parmusik nami asa ujung kami musik nami tortor nami asa saya turbo asa dibaligi doa natio di paraba doang ko panatapan bayam mari kami si tio las paruma tu hasahatan mana tadi itu protokol mola Ini major di lokong. Ada ya kak. Alam ya bang. Jadi lingon, oro mengaruh dia bang kak. Usma suri kata pinok pertahun. Barang itu loren. Oh nama bertinggi apa pun. Ajar rekam di muka. Ade. Ini bertinggi apa pun. Pulau sudah bisa terserah. Dulu kamu ada rumah apa pun terkabir kamu pulau ni kan orang nak bahasa jatara deh burung air ni kat tuang tu dah orang apa masakan anda ada masa sul sama tu di buten tiras dia mai dah mangulu asal dia orang suas madu tu orang mana tak sebut orang nak nasi tong di dalam kita boleh tadi bagasan hai pason 5 marpungu kita di som 5 di parsau pajuan di berenang di som jadi rohani di som siang bilang mula si majuta bilang mangihut jadi mana somol dia pihak ronami tas marwamunat jadi tuhamuna pinok parni berenamion sidokono nami di nalau paborhaton berenamion dos rohamuna sadar rohamuna ate di bagian di berenamion ikotok-tok kamu marsadaroha madami-dami jala masih hahulongan jadi jadi
somon ulus siap kami tulang manis sejuta dulu. Malah deh, dia Aku mati. manon mangatur hobi mana bisa hasahatan na ate. Gabi. Somon indok mengatur tua madohonon firma kopi bahu-bahu mapasalongan. Firma to di muna sa luhur na pinopar ni Berenan saya lulu-lulu ada kata kamu. Mata lu. Mata lu. Mau lihat. Duduk penyuluhan aku sawotik baru pas apa tuh terus semenut saya lagi aku lulus nalau pas apa tak ini nih. Jadi di kamu keluarga Simajutak amang guru nami. Jong dohami na yang dison hula-hula silitonga. Gabi tuh. Kapan dulu po hinami kado dohay makabok ni roha di pagtuon ni layon. Anggo puyo-tigo layon sada buru na bucuro dihan. Mula rongat kaulau hari ko termasuk madok itu ku na buru na talu buko. Takas daw udah itu bucuro. Itu koro bolo jumpa kita au sito kono seningo. Mas doro waktu di sini. Jadi mulu matua saya nama natua tua soalnya. Jalan ngamara halaman. Si berengot tubulian narion di hamu nama ka berenan sudi. Mulu denggato hamu tujuan narion iba itu tani denggan. Ima hasil didikan ni layo. Alay molo songon nahuran ko hamu ka di pangalaho do dia nawacap paduan salah doang do like tapi mediri akabe ko na ilo do nan songon nan jadi alani mangino ami gomos ko hamu akabe na misaluna ne burjurang do layo ala di burjuna asuni jabata do di urang nak kumigi nak di ko akabe dahara segala macam ilo ala di burjuna ni dangalani dia dia mangido kami untuk kamu bapak munodah keren untuk kamu juga musuh jadi beres ya kangen hosi sia di tegamu sia di jadi nyala kayak botomo dari anggang adikmu sudah tanggung jawabmu unak pasobola nama mon mengarado dia sudah ajar-ajari ay mo na nagluto madok mari magudumuro baba tang marianama no nakali mo ko na marianama dari biyo kata ni nagluto sa oni kaya ka satu tuh sonari ko siya kan rado yang imo iboto mo udah pasopo tangison kono ba na jadi pasuruhan namin ikonak ka barita no barita satu hari bisa. Mula ulun nami, mula orang di telepon peo tokai suliamu. Jono do sektar, maring kerja dah. Non leo non ibu to kope, nak pe buru aja kubur. Asal orang do. Lalu tiga buru. Mengula. Soalnya nang ibu to nami lahiran, aku taruhan naika. Taruh pak ubereng, pangalahona bukuna. Jadi untuk kamu dah. Oh, jadi di hobi itu, kau dok nak kinian kau nak bukti doh. Nunga di lapor kesempatanmu tikim patungani layon, tumbabali bana jala berkorpak ko. Doto kabiran masih berbagai kono. Mulai itu kan, mulai itu. Nah, menguli studio ngamuli. Engko suarong Oma, ayo udah nak kamar kadang nggak pengen huruf tinggal tuh mulai solong ina, jadi kalau dengan pemuna di banyak yang diperbuat oleh mama ini untuk kalian berdua, kalian semua. Kurang lo nasi nebelna, unang ni iso dohok kamu dah.
Makmu dong, nangkap mo makmu, bangkat ini makmu nak taruh pusat kursi itu, lucu tuh beri. Oh, betul lah. Anak kau betul lah. Jadi semua ini mana di hamuna selalu nama tu. Betul lah. Rodo kami tuson las pasaton ulos. Sige, siguro rapu. Molo pabigi-bigi lakingan. Sesungguhnya lo bisa pitu yang ngai buat kami alai huwigi laki hati na sama dito ada iso 5 halakon sada mga itu may sa level ako itong masudin baru sana tu pahupus yan anak pahupus yan puro sa begitu alay mo siap Panginoon namin da sa kapo kamo na magdungat paulosan namin ro na kamu siya na magdungat sa halak sorry nang iboto nila wah kira-kira cocok na ramu orang cocok na pitui be bodo alai ikon dengan hamu wala de maka tulang lay hula-hula ng tamu katong laspiro namin ima sumon tubuhan namin tu kamu na hula-hula namin itima oleh ade jak kami ala na yung pasaron pulos mahami ato ma dahil siya pasaron itu kami asa perkecil kami kalau naik pasaton lulus mahami itu kere nami kayak kamu mau dulu kodanya kasihnya seperti sungai masih dokter golong-golong ngarawat na. Otik sesadia na pinasaan namin ulos tu hamuna sa keluarga sigatang rambu. Saya itu hatta mana manggoi basu-basuna. Madudulak. Jadi taraku pinasaan atau enggak? Mulai ada bahasa ruang namin tu hamuna hula-hula namin. Dito nga rada guguk so kaninang tularo namin rodi na sa rombongan. Nung ari basa tawo ka baru basuhan itu kami. Akatulang. Ang giya ma di Jacoba dan ako dinami. Tidak tuhat tama akapagiro munay tuhabe na komuna tu hari na mayu. Jala nung ari basa tawo.
ulos na gajang ulos ito rabu gajang mabarita gawe gajang mabarita horas tupaw ni duwata akatulang na urdu nang Roma kami masuk batu julung na gusto ko dia benon na wey tapos at kami tulang kau balas orang na las marwamu ala las tongdo jakbar mangihu bisoma pasatong nami jakbar juhu tuamu las songonido akar raja bulut yang kusen ada nabi dokani putri rak doha mudo tulang nami siahan tutungan ibagas di madinah maulah ukak kobu ala di bawah tikun namangin mahami tuhamuna nang bulan nami laus disoma kubasa kami sobani ada sobani umum lima ini hari itu panggilan nami sakawi keleng muna tuhamuna saluna bulan nami lima sikito raja gubuk rak doha tulang roh nami jadi ope asa bor hati sama bau lata kok mahita di son tapi mah bakar redota nak songoni dia kalai nami nah bar sebasaro taju tu lata asa mangara dia kamu ope mau pada nami asa bor hati sama bau nami baik pada kami godak sok baik Cuma kalah
tayo pag magtayo mo saya de. Nagujuro de ba? Ya. So ni man to ang wadi. Roy. So tingalo amo mo. Ya. Ngiti kalau baba usu tu mangalo amuna. Ulang kaya tiro ano to ang lamang. To tahu tak kau. Botol nabi dua-dua di boleh alhoma olah koi. Dokter ni. Biarin mereka menjawab doang dah. Daman. Tadi na doang di oma. Oma na ina na burjuro. Ulang gawin mandi bilang budama. Lapo. Pemmi ada. Sidika aju aku mau moda. Dah. Kurang itu dorok kamu mau. Ada. Kutuamu aboton nabi dua tapi jatah rami. Ya. Aboton nabi di nada harto roi adi. Itu satu no tu ami kebari. Itu kutuamu. Ya. Kurang kau biar ciro ani omong nanti tinggal apa. Orang mau lewat. Tinggal kau lewat. Kau sapi. Tinggal kau lewat. Terima kasih. Bismillah wa ta'ala babaratu dangon. Saya gama ka pinopatawon. Gabi dapat anak kapas-kapas ulit lari na wangil. Pawara makan. Tulang namin di nalaw pa saat berbebing. Baik mamang kodang kau pakai.
do tulang ruwut. Sulang mo tu hula-hula nami parsiat silitonga do tulang ruwut. Hula-hula silitonga. Dah, selahay. Sini ba pinakain? Sulang mo tu. Sulang mo tu buona nyari. Siregar. Ay belum ingat kirim mah. Tolak ka katungan,